Dobar dan i veliki pozdrav svim gledalcima i slušalcima Balkanske oštrice. Naš današnji gost je gospodin Goran Pajić, nekadašnji telohranitelj bivšeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, Marko, i hvala na pozivu. Hvala na vaše vremenu. Ima nekoliko bitnih stvari u zemlji. Ajde prvo se dotaknemo Milan Vukašinović, Srbin koji je teško ranjen kod Leposavića. Mislim da je tog čoveka još u junu na Vidovdan intervjuisao Šarović, čini mi se. Sa kojom svrhom i zašto je to urađeno zapravo? Ako mene sećanje dobro služi. Ja isto mislim da jeste i mislim da je u tom intervjuu koji je Šarović sve vreme inicirao ga da on Srpsku listu prikaže i predstavi kao prvo loše negativno po srpski narod. Mislim da je u tom kontekstu, ali ima taj snimak, tako da nije ništa sporno. Da, gospodin Milan Vukašinović je ranjen i to je tek u ponedjeljak obznanjeno. Prvo je advokat, ako se sjećam, Ivan Ninić to objavio i tražio je da se da odgovor na to, tražio od predsjednika Aleksandra Vučića, od ministra odbrane i od direktora VBA, a onda su kosovski mediji to krenuli da objavljuju vezano za tu temu, a ispostavilo se da je došlo do incidenta u subotu, u subotu u popodnevnim časovima na granici ili na administrativnom prelazu između Srbije i Kosova sa strane dela Leposavića, znači opštine Leposavić. O čemu se tu radi? Evo vidite, tada su mediji na Kosovu objavili, da kosovski mediji i pojedini naši mediji i portali su objavili vest da je Milan Vukašinović, Srbin sa Kosova, ranjen i kidnapovan u blizini Jarinja, navodi kosovska policija. Prevoz žrtve izvršen je prema Srbije, a istragu koordinira Direkcija za organizovani kriminal u saradnji sa pravosudnim organima. Pre kosovske policije ovu vest je objavio, kao što sam rekao malo pre, advokat Ivan Ninić, koji je u vezi sa ovim slučajem javno postavio pitanje Aleksandru Vučiću, ministru odbrane, Bratislavu Gašiću, direktoru VBA. A ko je u stvari taj gospodin Milan Vukašinović, koga pominješ malo pre da je gospodin Nemanja Šarović ga intervjuisao? Tako je napao Srpsku listu, tako? Da, tada je on napao Srpsku listu, kako se ja sećam tog snimka, i rekao je da on, njega Srpska lista nije zaposlila, da on sam našao sebi posao i da rekao je nešto u smislu da su kao teroristi, tako je nešto prokomentarisao. U stvari sve vreme ga je gospodin Šarović navodio da tako nešto u principu i kaže. A ko je taj Milan Vukašinović iz Leposavića sa nadimkom Duduk? Po onome što sam ja uspeo prethodna 2 dana saznam, on je, pazite sada, direktni saradnik Kosovske obavještajne službe, što znači izdajnik. Bez obzira šta ja mislio, ne mislim ništa dobro Srpskoj listi dole koju vlast odavde, što kaže tetoši, ali dotični gospodin je saradnik Kosovske obavještajne službe i izdajnik i odgovoran je za progon i zlostavljanje stanovništva dole na Kosovu i Metohiji. Pre incidenta trenutno radio na oduzimanju stanova u Leposaviću i naseljavanju Albanaca. Na poternici je još od onog perioda kada je bila kriza u vezi tablica, kada su također bile barikade, ako se sjećaš ona kriza kada je bila, on je od tada na poternici naših vlasti. Tada je na teritoriji centralne Srbije u blizini naših baza postavio nekoliko kamera koje su pratile kretanje naše vojnog osoblja na teritoriji Srbije, tako je. I o tome, ako se sećate, bilo pisano. Također, on je jedan od retkih Srba koji idu na grob Adema Jašarija i odaju počast. Koliko sam ja obavešten, 5 godina su naše službe radile, 5 godina je bio pod prismotrom civilne zaštite i oni su više puta pokušali ga pre nekoliko godina i da ga uhapse, međutim kada god osjeti opasnost, pošto ga kontrolisala Kosovska obavještajna služba, upozoravali ga i on je pobegao u stan u Prištini koji ima u Prištini. Prema tome, znači, radi se o osobi koji radi protiv interesa Srbije, srpskog naroda, i osobi koja je u principu izdajnik. Evo vidite, viđen je i na grobu Adema Jašarije gde daje počasti, što kaže, a pokušali su više puta naše institucije. Po ovome što sam ja saznao, a kosovske vlasti su objavile da je u pitanju žandarmerija, koliko sam ja saznao, nije u pitanju žandarmerija, kako se radi se upravo o tome, ali nažalost došlo je tu do ozbiljnih grešaka ili propusta prilikom hapšenja takvog lica. Znači, imali su informacije da će on doći u blizini, pošto on rodom, to iz Leposavića, ima tu u blizini Leposavića u jednom selu koje je u samom tom administrativnom delu prelaza. Kako se sećam, i gospodin Ninić, a i kosovski
vlasti su objavile da su više lica sa fantomkama upali, gdje su i svedoci se javili koji su bili blizini prisutni vidjeli na teritoriju Kosova sa nekoliko džipova bez tablica, ali vidite lice uspjelo da im pobegne, toliko su vidite bili spremni, obučeni, toliko su eto te institucije naše koje su ga poslali. Možda likvidacijom Olivera Ivanovića zapravo, sve te strukture. Ne, mislim da ovo je to je neka druga struktura. Ovo je nešto vezano, nažalost, pomenuli su žandarmeriju kao našu instituciju, kosovske medije i vlasti, ali nisu žandarmerija, jedna druga institucija u pitanju, ali Bože moj, što kaže, sve će to, nažalost, izaći kad tad, pošto zapadne institucije sve to kontroliše, pa kad im njima za potreba, oni izbace neke stvari koje su pravili brljati na naše zemlje. A šta je poenta ovog što hoću da kažem? Poenta je da očigledno nisu dobro iskoordinisali hapšenje jednog lica, a kad dođe da hapsi 10 ljudi, a ne može jedno lice da uhapsi kako treba, pa je lice očigledno bežalo im, pa su mu pucali iz leđa, što kažu, da bi ga ranili, da bi ga uspeli da uhapse. Da je u pitanju bivše DB ili službe bezbednosti bivši Savezne Republike Jugoslavije, takvo lice bi samo pevajući prešlo granicu i došlo da se prijavi. A vidite sposobnost naših službi sada da nisu sposobni da ga uhapse kad su na licu mesta da hapse lice, a da ne pričamo da to lice privole da samo dođe u Srbiji da samo se prijavi službama. Vidite, službe bezbednosti koje su nekad radile, takva lica su sama pevajući dolazile kod pripadnika naših službe bezbednosti da se prijave za nešto što su radili. Eto, to je poenta cijele priče. Mislite da ga je slučajno promovisao Šarović? Ne znam, stvarno to neću u to da ulazim, ali propust ljudi koji su mu organizovali tako nešto da se sa takvim licem vidi, trebali su ti ljudi koji su ga poslali da ga upozore da se radi o osobi koja radi za kosovsku obavještajnu službu i da je u principu izdajnik i da je radio na protjerivanju Srba dole na sve vreme. Prema tome, propusti očigledno ljudi koji su poslali gospodina Šarovića dole da intervjuše tako lice i da u stvari navodi na priču Srpske liste, da je Srpska lista ta, a u stvari napravili su, nažalost, jedan loš potez. Da li to može biti povezano sa pozadinom Srpske radikalne stranke, tako kažem, njihovom agendom, ili da preformulišem, sa koga radi Vojislav Šešelj zapravo? Pa evo, ja ću da završim još ovu misao, nisam rekao ko je na konekciji sa tom osobom bio i ko je komunicirao sa tom osobom, sa tim Milanom Vukašinovićem u prethodnom periodu. Gospodin Parandilović. I to sam dobio od naših ljudi iz službi pre neki dan, kako se razgovara. Što se tiče gospodina Šešelja, ovo što ste pitali, ja stvarno sam i pre 2 mjeseca sam pomenuo na tu temu. Gost sam bio negdje na jednom YouTube kanalu i u principu ljudi nisu svesni zašto neki ljudi moraju da se svakodnevno pojavljaju po televizijama i da bi izlazili da govore. Ali vidite, to je povezano sve još iz perioda krajem 80. i početkom 90. kada je jedan deo službi koji dan danas kontroliše to radikalsko krilo ili SPO krilo koji su bili nekada zajedno početkom 90. pa su se podeli. To je deo službi tada bezbednosti koji su kontrolisali, pa se odvojio Vuk, otišao svojim putem, ali to krilo je izbacilo i ove nove koji su došli u novoj Srpskoj naprednoj stranci, partije kao što su Tomislav Nikolić, Aleksandar Vučić i sve. Šta je to u principu bitno? Bitno je da su oni prvo te ljude pripremili, spremili, da izbacili ih na površinu, a onda su ih predali strancima. I onda su i strane službe preuzeli i vidite, ti ljudi sada su godinama unazad decenijama radili za strane obavještajne službe. Prema tome, i svi koji su u toj radikalnoj stranci bili i sadašnji i bivši najvećim delom, a to se pokazalo 2019. na jednom skupu u Moskvi, gde je Vasil Stepanović, bivši pripadnik službe, a čovjek u penziji, to je bilo u jednom institutu za Balkan, gde je bio skup vezano, bilo nešto za Srbiju, gde ću ja sada, evo, pred i tvojim gledalcima, pošto možda nije isto gledalačko telo i tog YouTube kanala i vašeg i tvojeg, Marko, pa ću ja da ponovim o čemu se tu radi. Šta je u stvari bio razlog gospodin, kako se zove, stalnog Šešeljevog gostovanja po svim televizijama i zašto je gospodin Vasil Stepanović tada 2019. na tom skupu to rekao. Iz visokih, kaže ovako, obavještajnih krugova u Ruskoj federaciji u javnosti je procurila vest koja se tiče Vojislava Šešelja, lidera Srpske radikalne stranke. Na tribini koja je održana pre par nedelja, tada, misli se u 2019. u Moskvi, u Institutu za Balkan, Vasil Stepanović,
koji je bio jedan od govornika ispred instituta, izjavio je da iz visokih obavještajnih krugova saznao da je tribunal u Hagu čuvenog srpskog nacionalista Vojislava Šešelja pustio po nalogu MI6, britanske obavještajne službe. Tema tribine je bila širenje NATO-a na Balkanu, a kada su se dotakli teme o Srbiji i njenom za sada neutralnom statusu, govornici su mahom zaključili da će i Srbija vrlo brzo postati član NATO-a, a da o tome najbolje svedoči da su u Srbiji čak i opcije koje su anti-NATO mahom njihove ispostave, poput Vojislava Šešelja, koji po nalogu engleske obavještajne službe pušten iz Haga kako bi kroz svoje delovanje diskreditovao proruske stranke i olakšao priznavanje nezavisnosti Kosova. Između ostalog, Stepanović je rekao vrlo bitnu stvar, da su svi čestiti Srbi stradali u Hagu, osim Šešelja i svih ostalih koji su radili za Zapada, koji su pušteni posljednjih godina u Srbiju, a sada, ja kažem, vidite ih godinama unazad da se pojavljuju po medijima. Srbija se nalazi na korak od izdaje Kosova i ulaska u NATO, a sve zahvaljujući stranim agentima, a o tome najbolje svedoči da je čitava stranka Vojislava Šešelja bila rasadnik prozapadnih kadrova i agenta, zaključuje Vasil Stepanović tada na tribini 2019. godine i ta informacija je 13.7.2025. ponovo objavljena u nekoliko medija. Ja kažem, ljudi ne mogu samo da shvate poentu zašto gospodin Šešelj, evo jedna od stavki zašto gospodin Šešelj mora stalno da se pojavljuje na televizijama i da priča i da komentariše određene stvari, a ja ću sada dodati ono što sam ja znao već pre i ovoga što je gospodin Vasil Stepanović objavio, da je gospodin Šešelj trebao već 2011. godine da bude krajem te godine pušten iz Haga. Svi koji imalo prate medije mogu da se sete da su i tokom 2011. godine krenuli spinovanje po medijima da je gospodin Šešelj teško bolestan i da bi trebalo da se bude pušten iz Haga. Čovjek koji tome prednjačuje je bio gospodin Milovan Bojić, sada direktor klinike kardiovaskularne i ostali političari koji su se javljali i analitičari da bi, kako se zove, inicirali pred srpskim vlastima da se zatraži zahtjev da se Vojislav Šešelj pusti iz Haga jer je teško bolestan. Šta je pozadina tog bilo, zašto se to od početka 2011. godine i tokom cele te 2011. spremalo da bi se Šešelj pustio krajem te godine? Pozadina je toga bilo da pomogne tadašnjem strukturi vlasti, a tada je bio DS sa SPS-om na vlasti, da Boris Tadić i tadašnji DS izguraju sve što je njima bilo potrebno Zapadu da urade prema Srbiji. Međutim, desio se problem krajem 2011. što je gospodin Tadić, što sam ja više puta, a sada ću skratiti da sve ne ponavljam, rekao tokom 2018. 19. 20. da je njemu krajem 2011. godine, u oktobru mjesecu, traženo od strane Zapada, a gdje je najviše Merkelova insistirala, da će on biti posle aprila 2012. posle izbora ponovo predsjednik Srbije ako bude prihvatio da potpiše Briselski sporazum. Gdje je gospodin Tadić tada više puta, gostujući na televiziji i medijima, izjavio i rekao da je on rekao da on to ne može i neće, zato što ako potpiše Briselski sporazum će biti veleizdajnik. Gdje mu je gospođa Merkel i ostali sa Zapada rekli, ako vi to nećete, ima ko hoće. I vidite ko je u aprilu 2012. došao na vlast i ko je potpisao Briselski sporazum. Vidite, gospodin Šešelj je trebao da bude pušten, pošto su u tom trenutku, tokom 2011. rejting Srpske napredne stranke je bio mnogo visok. I oni su se plašili da će na izboru oni doći na vlast pre nego što su bili predviđeni i planirani te 2012. u aprilu mjesecu. I onda su trebali da puste Šešelja da bi njih dezavojisao, Tomu Nikoliću Vučiću, da bi o njima pričao negativne stvari. Da slučajno ne bi im rejting toliko dostigao nivo da bi 2012. došli na vlast, jer nisu bili predviđeni. Međutim, kada je ovo Tadić izjavio i rekao ljudima na Zapadu, oni obustavljaju postupak puštanja Šešelja iz Haga. I brže bolje tih 4-5 mjeseci kreću u pripremu Srpske napredne stranke da bi 2012. izbacili na površinu da postane deo vlasti i 2013. vidjeli ste potpisivanje Briselskog sporazuma i normalno svih drugih sporazuma koji su do dan danas potpisani, a koji su primenjeni gdje je srpska državnost na Kosovu ukinuta u potpunosti. Hoću da kažem, to je bio posao Šešelja tada. Međutim, gospodina Vojislava Šešelja, i tu ima informaciju od naših pripadnika službe, gdje su stare garniture s kojima sam ja, što kaže, bio na konekciji, koji su mi rekli 2014. godine u decembru ponovo ga puštaju. Upravo i gospodin Vasil Stepanović to ovdje rekao da pomogne da se lakše preda Kosovo, da se proruske stranke, međutim on je imao zadatak da se sve... On je imao tada zadatak dolaskom 2014. decembra, a tokom 2015-16. imao je još jedan zadatak, a to je da sve patriotske snage i sve nacionalne partije u Srbiji da se unište
da pomogne sadašnjim strukturama vlasti da to urade, što su, kao što vidiš i sam, oni bukvalno dezavuisali i totalno ih uništili. I to je suština zašto gospodin Šešelj po nalogu, evo vidite, britanske obavještajne službe, kako gospodin Vasil Stepanović je rekao, je pušten iz Haga. Možete li nam još nešto reći o toj Srpskoj radikalnoj stranci, njihovom nastanku i koliko su oni zapravo povezani sa Vukom Draškovićem, eto i Srpskim pokretom obnove, pa i Nestorovićem? Koliko je zapravo ista klika formirala sve te strukture, tako kažemo? Vidite... I to je neko odmetnuto krilo službe, da tako kažem. Pa ajde, ne možemo reći odmetnuto, ali to je deo službe koji je formirao tada SPO, gdje su bili zajedno i Vuk Drašković i Šešelj. Šešelj se kasnije odvaja, Srpska radikalna stranka, oni se posvađali kao kumovi. Nestorović je bio u SPO, Nestorović je učestvovao sa Daškovićem 9. januara, kada je bilo 9. marta, ja se izvinjam, kada je bilo rušenje Slobodana Miloševića 1991. godine. Znači on je bio u SPO, Nestorović, bio i Demokratskoj stranci. Pre 2 godine, kad su mu pravili partiju, smešno mi je bilo kad sam čitao da su objavljivali, puštali ove službe, evo čovjek koji nikad nije bio ni jednoj partiji, i tako dalje, i tako dalje. Mislim, to su priče za malu decu. Ja sam... Koren još od Pašića, zapravo? Ne znam, ne mogu to da ulazim u taj deo, ali stvarno nisam uspio da proverim, ali hoću da kažem kako su ljudi iz tog krila službi sve vreme forsirali Srpsku radikalnu stranku, kasnije i 90. i 2000. Evo vidite što kaže iz Srpske radikalne stranke, kako se prelaze neki u novu Srpsku naprednu partiju, a to je ono što sam ja malo prije kad smo komentarisali, pričali, da je taj deo krila i taj deo službe prvo ih pripremi, oformi, spremi, a onda ih preda strancima. Evo vidite, predali strancima i formirana, došlo do razbijanja 2007. Srpske radikalne stranke i onda se pravila nova partija, u stvari ti ljudi, stranci su ih samo preuzeli i to je poenta cijele priče. Ovo što je gospodin Vasil Stepanović rekao vrlo interesantno, da je čitava stranka Vojislava Šešelja bila rasadnik prozapadnih kadrova. Prema svi koji su članovi Srpske radikalne stranke, koji su izbačeni u zadnje vreme, a ima ih sad gomile u Srpskoj naprednoj stranci, a ima ih koji su tamo i dalje u Srpskoj radikalnoj stranci, a ima ih koji su sami se odvojili, svi su deo te priče i svi, nažalost, rade u interesu nekoga drugoga, ne u interesu države i srpskog naroda. To je poenta cijele priče što se tiče toga. Što se tiče gospodina Nestorovića, ja sam pre 3 godine, pre nego što je napravljena partija, rekao da je on deo isto službi koji su ih izbacili i da je on ima zadatak da pomogne strukturama vlasti, što on sve vreme radi. Ako se sećate, kada su krenuli 1. novembra, kad se desilo, nažalost, prošle godine pad Nastrašnice, od tog trenutka do dana današnjeg, recite mi koliko je puta gospodin Nestorović izašao da kritikuje vlast i da kaže da je vlast za to kriva. Ćutao je jedno 6 mjeseci, pa se pre jedno 4-5 mjeseci nešto oglasio i tako da. Znači, on je deo ljudi uz ovu vlast, što je i sam Stanović više puta i kod tebe kad je gostovao komentarisao. Čak je gospodin Stanović rekao da je gospodin Nestorović pre par mjeseci kod vas u emisiji, čovjek lično rekao kad su bili u Moskvi da su tamo pravili bakanalije, da su im dovodili žene lako morala, da su se napijali. Evo vidite, takve ljude lako posle toga kupiti kad ih tako uhvatite u takvim stvarima, onda lako s njima manipulišite bilo čemu. Pa je gospodin Stanović jednom prilikom, početkom ove godine, rekao da je prošle godine u januaru gospodin Nestorović išao i u Ljubljanu, da se vidi sa gospodinom Jankovićem, gradonačelnikom, i ja sad mogu da kažem da Janković dobar prijatelj, gradonačelnik Ljubljane, koga su, ako sećate, pominjali da je trebao bude i premijer, pa je on demantovao da nije uopšte povedan. On je odličan prijatelj sa Aleksandrom Vučićem, a gospodin Stanović nije rekao da li ne zna informaciju, gospodin Nestorović je išao u Ljubljanu jer je gospodin Janković posrednik bio između Vučića i Nestorovića u dogovaranju tada da Nestorović uđe u vladu, međutim tada Nestorović kod gospodina Jankovića bio malo više, kako se kaže to, pohlepan, kako bi se reklo, i tražio je 3 puta više nego što mu je hteo tadašnji rukovodstvo Srpske napredne stranke da ponudi. I oni su se tu kao malo nešto između sebe posvađali, ali su nastavili dalje da sarađuju u istom kontekstu i iste priče. Ja još jednu stvar moram da kažem. Kada sam svojevremeno pominjao Milicu Stamenkovski pre 4-5 godina da nije opozicija, da je deo vlasti, mnogi ljudi su ispod pisali komentare u tojim emisijama kako sam ja, neki su pisali ljubomora na nju, da je ona
pravi opozicionar, da će on vlasti, tako da, sećam se tačno ovog komentara. Međutim, kad se ispostavilo da je ona stvarno deo vlasti, da je ušla u vlast, vrlo mali broj od tih bajnih ljudi koji su pametni, koji sve znaju, koji, što kaže, pišu razne komentare, koji ništa drugo ne rade, nego pišu komentare bez veze, su par samo ljudi, onih časnih, očigledno pošteni, jedna gospođa iz Pančeva, sećam se, napisala mi u poruci, vidiš Gorane, i mene je prevarila, pošto je bila s njima tamo u Pančevu, u toj njihovoj stranci, kaže, i mene je prevarila, vama hvala, bili ste u pravu za sve. Ja šta god govorim, šta god sam rekao i za Ivicu Dačiću, da je saradnik Britanske obavještajne službe, malo o SPS-u i o Dačiću. Šta god sam rekao, ja sam rekao istinu, jer jednostavno informacije imam, što kaže ono, a ljudi me pitaju, pa odakle vam te informacije? Pa vidite, sve tu su oko nas, samo treba znati koje informacije pokupiti na vreme, što kaže, i prikupiti ih. Kada sam 2020-2021. gostovao na par televizija nacionalnom frekvencijom, i gostovao i gospodin Nestorović i Saša Borović, koji ima sad emisiju na B92, koji su se uvek predstavljali kao opozicionari, a vidite, Saša bio na gradskoj listi za Beograd 2023. SNS, sad je dobio emisiju. Ljudi će morati u Bajbokanu zapravo. Sad ima emisiju gde pokušava da zavujiše priču oko pada nastrešnice, pa su nesrećom gospodina Racu, koji je bio teško bolestan, dovodili da on priča o padu nastrešnice, da je to i sve, ali sve je to u cilju i sve to ima isti zadatak da narod dezavuiše, da narod sluđuju raznim pričama. Pad nastrešnice je, da ponovimo, posljedica neznanja, nestručnosti i nesposobnosti ljudi koje je Srpska napredna stranka uspostavila u mnogim firmama građevinskim, i to je poenta, kao i što su uspostavili na vlast. I to je poenta cijele priče. Ali vidite, 2021. ja jednom trenutku pitam ljude u produkciji u jednoj televiziji, nacionalnu frekvenciju, ako nije problem, neko da me stavi da budem sa gospodinom Nestorovićem ili sa tim ljudima, Sašom Borovićem u emisiji. A meni je gospođa ovako rekla, kaže, ne možemo, kaže, nama je dat nalog da ih forsiramo same i da, kako se imaju mogućnost da pričaju ono što drugi ne mogu. I meni je tog trenutka bilo jasno da će se nešto desiti i desilo se 23. Nestorović upravi se partija. Šta je poenta? Poenta je kada tako ljude neke gurate, forsirate, a im dozvolite da mogu da govore što drugi ne mogu da govore, da bi privukli narod, znači da bi bili vidljivi, prepoznatljivi građanima. I to je suština bila. I onda tim ljudima praviš partiju. Imaš takve sad ljude iz raznih partija, iz Srpske radikalne stranke koje sad guraju, ali ne po nacionalnim frekvencijama, jer bi to brzo sad narod provalio. Sad ih guraju po nekim takozvanim opozicionalnim YouTube kanalima. I forsiraju. Pa onda vidite na telefonu da vam iskaču oni, kreni promeni, na primjer, pa vam iskaču, a da ih niste prihvatili kao prijatelji. Milažni tih opozicijnih kanala, YouTube kanala. Ima koliko hoćete, nažalost, ima koliko hoćete, koji se predstavljaju, koji su deo službe. Na primjer, ja na nekim YouTube kanalima ne mogu da gostujem već 4 godine, zato što sam tada rekao nešto što se nekome očigledno tamo iz vlasti nije svidjelo, a ti ljudi se predstavljaju kao opozicioni mediji i tako nešto, tako da, Bože moj. Možete li još nešto reći o vezi, da kažemo, Parandilovića i zapravo SPS-a i Dačića i Nestorovića i Šeša i svi ti struktura, da li su oni povezani pod istom komandom, tako kažem, istih stranih faktora? Za Parandilovića jedino što znam da je bio svojevremeno pre par godina u nevladnim organizacijama koje su veđene za zapad i tu je kraj. A ovaj novi SPS i Dačić? Što se tiče SPS-a, Ivice Dačića i ljudi u SPS-u, ja sam više puta to rekao, znači, poenta cijele priče da su... Ovo je pojene sa Šešeljem isto. Sa tim radikalima, to je ista struktura zapravo. Pa nije ista struktura, ali evo sad ću pokušati u što kraćim crtama da ponovim nešto što sam pre više godina rekao. Zapad je 2002. 2003. godine shvatio, 2 godine po smenjivanju Slobodana Miloševića ili državnom udaru, puču, što se desi u Srbiji, oni su shvatili da tadašnje strukture DOS-a ne mogu da iznesu ono što je njima potrebno. A to je uništenje države Srbije i zatiranje srpskog naroda. I onda su rešili da iz nekih rodoljubivih, nacionalističkih, patriotskih, kako god hoćeš, partija iz 90-ih, iz SPS-a, iz radikala, izvuku ljude koji će biti pogodni da za njih to obave. Pa su ispred SPS-a izvukli dosije Ivice Dačića i pozvali ga na razgovor. Tada je, evo već 4-5 puta to ponavljam, ali ajde što kažemo da ne bude, da nismo opet rekli, tada je rezident Britanske obavještajne službe MI6 za Srbiju, Zoran Čičak, tadašnji rezident, pozvao Ivicu Dačića da dođe u njegovu privatnu firmu na Novi Beograd, gde ga je čekao agent Britanske obavještajne službe.
gde agent britanske obavještajne službe kaže: gospodine Dačiću, nama nije u interesu da SPS nestane kao partija, nama je u interesu da SPS opstane, ali da ga vi preuzmete. Ivica Dačić tu krene da se snebiva i čak u jednom trenutku pusti suzu, počne da plače i kaže: ali ja imam problem sa ljudima Slobodanom Miloševiću u stranci, gde mu britanski agent kaže: u redu, to ćemo mi da rešimo. A onda Ivica Dačić kaže vrlo bitnu stvar: ali Slobodan Milošević je i dalje živ, gde mu britanski agent doslovce kaže: nemojte vi za to da brinete, to ćemo mi da rešimo. I vidite, 2006. godine Slobodan Milošević umire u Hagu. To je upravo ono što je gospodin Stepanović rekao, da su svi čestiti Srbi stradali u Hagu, osim Šešelja i svih ostalih koji su radili za strane službe, a koji su, vidite, sad pušteni u Srbiju i evo ih po medijima pojavljuje se. Ja sam na tom mediju što sam bio pred više od 2 mjeseca rekao jednu bitnu stvar, a to ću u jednom trenutku ponoviti. Nažalost, dobio sam još 2010. godine informaciju da ima naših ljudi koji su više vremena proveli u hotelu u Hagu nego u ćelijama Haškog tribunala. Prema tome, vrlo otužne vesti, a vidite, ljudi, ti koji se puštaju neki iz Haga, dolaze sad ovdje i sve vreme agituju za vlast, sadašnju strukturu vlasti koja radi izdaju ovog naroda i države. Prema tome, gospodin Dačić je tada bio na sastanku i to mu je rekao na kraju: nemojte vi da brinete za to, to ćemo mi da rešimo. Ivica Dačić krajem 2006. preuzima SPS i u tog trenutka SPS kao SPS koji je bio od vremena Slobodana Miloševića i nastanka ne postoji. Pogazili su statut, pogazili su svoj program, pokazali su sve ono što je nacionalno bilo, znači i oni su krenuli da rade za strane obavještajne službe. I oni to rade dan danas. I jedni i drugi, i SPS, i radikali, svi koji su sada na prostoru, svi koji su sada trenutno vlast i opozicija rade za iste gazde. Prema tome, to je poenta cijele priče. Vidite, gospodin Dačić je pre par mjeseci izjavio, ako se dobro sjećam, da su prevareni vezano za Briselski sporazum. Neverovatno. Pazite ovako. Čak i da si prevaren u nekom međunarodnom sporazumu. Drago mi je što su ljudi pisali komentare i ja ću sad jedan komentar pomenuti. Čak i da si prevaren u nekom međunarodnom sporazumu, moraš podneti ostavku jer si naneo nepopravljivu štetu državi i narodu. Što znači da nisi bio sposoban i nisi odgovoran prema ljudima koji si zastupaš i koje si zastupao. Kratko i jasno, moraš podneti ostavku. Da li je gospodin Dačić podneo ostavku? Nije, ti mu pada na pamet da podnosi ostavku. Pa zašto? Pa zato što oni imaju zadatak da unište ovu zemlju, da unište ovu državu i unište ovaj narod. I oni na tome rade. Znači, svi ljudi u SPS-u, taj sami vrh, njih 50-60, to je samo interesna grupa, da ponovit ću još jednom, kao i u drugim partijama, da budemo jasni, ali sad kad si me pitao za SPS da pričamo, to je interesna grupa koja samo gleda gde će da otme iz državnih javnih preduzeća novac i to je suština svega. Vidjeli ste da zadnje vreme često forsiraju i guraju Branka Ružića. I njega sam pomenuo pre izvesnog vremena. Guraju ga kao opozicionog, forsiraju ga da bude i u budućim konekcijama i u budućim vlastima koje eventualno budu izbori neki sljedeći i tako dalje i tako dalje. A ja moram da kažem jednu stvar što sam rekao pre, ne znam, možda godinu dana ili 2 na jednom mediju. Branko Ružić radi za zapadne službe, on je američki čovjek. Vidite, naša kontraobavještajna služba, jednom čovjek iz kontraobavještajne svojevremeno rekao da je ostao u šoku kad su vidjeli da je on proveo u američkoj ambasadi 16 sati. Zamislite, Marko, šta ćete, ili vi, ili ja, šta ćemo mi u nečoj ambasadi 16 sati? Šta mi, a bilo gde, šta ti imaš da radiš u američkoj strani, bilo kojoj ambasadi 16 sati, a funkcioner si ove države. Njega su snimili da je proveo 16 sati u toj ambasadi. Drugo, kada već forsiraju takve ljude, prvo onda mora da reše neke druge stvari. Znači, SPS kada je došao 2008. na vlast, oni su preuzeli neka javna preduzeća, pa su mnogi njihovi ljudi, funkcioneri, tadašnji ušli u Galeniku, u Dunav osiguranje i drugo, ono što su dobili u podeli vlast ili plena, kako se to kaže kad dođu na vlast. I vidite, Galeniku, ekipa Ivice Dačića koja je bila, ona je bukvalno opljačkala Galeniku, bacila na kolena. Sjećate se da je bilo tokom 2011. po medijima da se zaposleni Galenike štrajkuju i sve. Oni su zajedno uz pomoć firme Habitvar, to je ova, kako se zove, za lekove firma iz Ivanjice, oni su
napravili strašne stvari u Galenici, tako da su opljačkali Galeniku desetine miliona evra. Drugo, Dunav osiguranje je bio Branko Ružić zadužen i iz Dunav osiguranja su nestali desetine miliona evra. Prema tome, kada te ljude sada gurate, forsirate, nije bitno ko je sad u pitanju. Prvo, ti ljudi moraju da vrate novac koji su oteli iz javnih preduzeća dok su bili na funkcijama, da odsluže zatvorske kazne za krivična dela koje su tada počinili i gdje su te firme gurnili u ozbiljne probleme i zaposlene koji rade u tim firmama. Kad osluže zatvorske kazne, onda možda treba nekoga rehabilitovati ako se pokajao zbog toga što je radio. Ali vi gurati ljude sada koji imaju toliko putera na glavi, pa to je poenta. Ja s takvim ljudima onda lako može manipulišeš kad ih uspostaviš. Ima još jedan detalj. Kada su posle izbornog procesa pre par godina SPS dobio tri ministarstva, jedno je bilo ministarstvo prosvete. I ljudi iz SPS-a su mi pričali, krstili se. Kaže, čuveni tu profesori koji su u SPS-u, ljudi koji su sa fakulteta, koje je bilo prvo i moguće varijante da postanu ministri prosveti, jer su ljudi iz te branše. Oni su odlazili kod Ivice Dačića mjesec dana i molili da oni budu, molili. Svi su to znali u SPS-u. Za to vreme, gospodin Branko Ružić sedeo sa strane i smeo se. Pošto je znao da američka ambasada uspostavlja spisak ljudi koji će biti na funkcijama u državi i on je znao da će on biti ministar, što je kasnije bio. I kasnije je nastao opšti problem gdje su svi vređali Dačića i ti profesori i svi kako je moguće da Branko Ružić, koji nema veze s prosvetom, postane ministar prosvete, pre toga je ministar za lokalnu samoupravu, pa ovo, pa ono, i vrti se što kaže sveme. A poenta je cijela priča. Pa zapadne strukture kontrolišu te ljude. Kraj priče. I zato postaju ministri i svi što kaže funkcioneri po javnim preduzećima i to je poenta cijele priče. Jasno. Kako im tadašnje izjavu Vučića na TV-u sa nacionalnom frekvencijom, da se u Beogradu nalaze snajperisti? Iskreno, kad sam dobio snimak, nisam gledao emisiju, to je bio ponedjeljak, ja mislim da je to na prvoj televiziji Ćirilice sad tamo, bio sam šokiran. Snimak sam preslušao 2-3 puta i ostao sam u šoku. Ja sam na svom Telegram kanalu neke stvari iskomentarisao, pišem tekstove, okačujem strane, znači imam svoj Telegram kanal sada, Srpske dnevne vesti, tako da građani mogu da što kaže, zaprate. Tada je Aleksandar Vučić rekao, pošto mi trenutno u Beogradu jurimo dvojicu snajperista, za koje znamo da su u gradu, ne možemo da ih, već 3 dana, ne možemo da ih pronađemo, nadam se da ćemo uspjeti. Ko su im mete, to ćemo vidjeti, znamo da su stigli, znamo i odakle novac, pazite, verujem da će nadležne službe uspjeti da to reše. Prvo, da je informacija tačna, da je tačna, a ja sumnjam da je to tačno, da je to samo spin koji je pušten, ali da je informacija tačna, prvo on je ugrozio bezbednost građana, ugrozio nacionalnu bezbednost, odao je službenu tajnu, ofirao je ljude na terenu koji rade jedan mukotrpan posao, a to je hapšenje lica koje čine krivična dela. I što najgore, on je te ljude u službama bezbednosti i u policiji s ovim što je rekao predstavio kao nesposobne koji ne znaju da rade posao. A što najgore, još gore, pa on je te ljude isto postavio tu. Znači on je napravio toliko gafova da to čovjek ne može sada da objasni. Upravo sam samo par stvari rekao šta je počinio. Znači, on je ljude koji su preduzeli neke operativne mere i radnje diskreditovao u potpunosti. Ili što bi rekao moj prijatelj, pa on je dao do znanja tim snajperista, ako, ja kažem još jednom, postoje, pa evo, naši vas jure, bežite. Ali nije to prvi put da se tako dešava. Imali ste više gafova gospodina Vučića, a to je kada je vodio novinare u BIA, u centar BIA i pokazivo im kako izgledi, pustao ih da šetaju po dvorištu, vodio ih u VBA, ako se sećaš. To su činovi izdaje, kratko i jasno. Znači ti ljudima koji ste doveli na vas sa zapada kažeš, evo vidite, sve sam vam otvorio da znate, sve je slobodno, ne izvolite i to je tako. Mislim, katastrofa, to što sam čuo, ja sam frapiran, iskreno da budem, i iznenađen. Ali dan pre toga je na telefonskoj vezi se uključio u jednu emisiju drugu na Pink televiziji, a to je Hit Tweet, gde je on isto komentarisao neke stvari, znači na telefonskoj vezi je bio, gosti su bili neki drugi, i gde je on rekao da je Ćaćilin simbol slobodne teritorije, ali je rekao nešto bitno što sam ja uspio da izvučem sa snimka.
Znam da će Željko Mitrović da se ljuti zbog ovog što ću sada da kažem, ali interesantno da ti koji organizuju te štrajkove i ostala čuda su u neposrednom kontaktu sa više službenika američke ambasade. Pa se pitam, da li razgovaraju o paradajzu, krastavcu, o odlasku na pijacu ili o nečem drugom? Biće da su razgovarali o nečem drugom, konstatovao je tada Vučić. Šta tu imamo vrlo bitno, interesantno? Inače, kod nas u zadnje vreme, zadnjih nedelja, ekipa ovde umire od straha zbog one tačke u rezoluciji Evropskog parlamenta koja se tiče sankcija. Ta ekipa to su ljudi oko njega. Plaša se da će im pare biti zamrznute. Ali, ovo što je on rekao, nije on uputio ovde upozorenje Mitroviću, što je pomenuo Željka Mitrovića, jer se zna da još od 5. oktobra 2000. godine da je Željko Mitrović na vezi sa Amerima, a i sa Englezima. To i Vučić zna, normalno je. Ovo je upozorenje za milijardere i milionere koje je on stvorio. Svi oni mnogo se plaše da im se ne zamrznu imovina. Oni koji idu u ambasadu SAD-a, oni idu tamo da izdejstvuju za sebe da im se ne zamrzne imovina, pošto su osjetili da se približava kraj. Moguće da se neko od njih ponudio da ispriča nešto što zna, jer kod Amera, kao što svi znamo, nije ništa za džabe. I da je to Aleksandar Vučić saznao i da je on na ovaj način samo dao njima do znanja, znam da neko već odlazi, vodite računa šta radite. Prema tome, to upozorenje nije bilo upozorenje Željku Mitroviću, već milijarderima i milionerima koje je on stvorio za 13 godina, a koji očigledno su se uplašili i koji su rešili da idu po stranim ambasadama i da se ponude, da će da kažu šta imaju, a za uzvrat da im ne diraju pare koje su pokrali od naroda. Jer si Dodik uklapa u tu priču i u taj talas paranoje, što se kaže. On je pokrenuo taj talas. Pa vidite, gospodin Dodik je očigledno u zadnja 2 meseca uspeo da za sebe nešto idejstvuje kod Amera. I to Vučić uplašilo zapravo. Tako je, čovjek. I drugo, za ovo što sam rekao malo pre, zato se sada žuri njima, vlasti ovoj, što je gospodin Jovanov 2.11. u nedelju predložio zakon o hitnom postupku koji planira rušenje generalštaba Lex Specialis i zato se Aleksandru Vučiću žuri da se to usvoji, što je tada u ponedjeljak, dan posle Jovanova koji je u Skupštini to najavio, eksplicitno u toj emisiji rekao da će biti usvojen. On očigledno time pokušava da se dodvori gospodinu Trumpu, gdje je napravio više propusta, ako se sećate, i Floride i sve, gdje su ga bukvalno proterali zbog nečega što su ljudi naši tamo u Americi uradili i napravili. On pokušava da se dodvori Trumpu, a s time da se Trump nekako suprotstavi Evropi, Evropskoj uniji. Prema tome, Aleksandar Vučić je sad bezbednosna spoljna pretnja nama, zato što radi stvari koje su vrlo opasne po državu Srbiju. Što kaže, on je bezbednosno i unutrašnja pretnja i spoljna. Unutrašnja pretnja je jer je vodio pogrešnu politiku i prodao je Srbiju, a spoljna bezbednostna pretnja upravo, vidite, radi ozbiljne grafove gdje pokušava nekom da ponudi objekat neki, a za uzvrat da ta osoba suprotstavi se Evropskoj uniji, pošto mu ne odgovara što je Evropska komisija upravo ono što ćemo i što sad priča se već 2 dana, što je donela dokument gde je u najnegativnijem kontekstu predstavila vladu Srbije i vlast Srbije u ovom trenutku i njemu to ne odgovara i sad ajde Lex Specialis, što pre da predamo generalštab Amerima, valjda će Ameri da nam pomognu, da eventualno u nekom trenutku kad nam zatreba, da i oni se zaštite kao i što ovi što idu na razgovor američkom ambasadi. Eto, to je, ukratko sam skratio da građane ne gnjavimo pričom, ali to je poenta cijele priče. Suzana Vasiljević, izjava za gospođu Dijanu Hrku. Kako to komentarišete? I to sam vidio, gospođa Vasiljević je bila prisutna upravo u toj emisiji Hit Tweet. Ja sam izvukao to što je gospođa Vasiljević na Hit Tweetu rekla i ja ću sada pročitati da naši građani ne razumeju i prokomentari sljedeću. Ona je tada rekla, to bi bilo tako da je ona svesna, misleći na gospođu Hrku, toga što ona radi, a problem je što ona to nije svesna. Njoj je prosto, nije dobro, ona ima očigledno zdravstvenih problema koji su da li uzrokovani time što je se desilo ili to potiče od ranije, sada ja ne mogu i ne želim da sudim, kaže gospođa Vasiljević. Ali meni je veća tragedija, veći zločin da ljudi koji znaju u kakvom se ona psihičkom stanju nalazi, pokušavaju da iskoriste tu njenu bol, pokušavaju da tom njenom boli manipulišu i da tom njenom boli dobiju političke poene, odnosno da izazovu incident kako bi izazvali u nastavku građanski rat u Srbiji ili nemire na ulici. Pazite,
To je gospođa Vasiljević rekla. Kada su oni iz vlasti upravo u tim emisijama, kao što je Hit vidi i drugim, dovodili gospodina Racu, teško bolesnog čoveka, kome isto neko najmilije nastradalo, tamo ako sećate, i koji je govorio kako Nastrčica nije pad, slučajno je sve to, to nije bilo politički, to nije bilo. Ali gospođa Hrka koja je izašla sada i koja se, da budemo jasni, pre neki dan gospođa Hrka ogradila, imate snimke, da je ne interesuje ni vlast ni opozicija, da ona želi samo da se zakon primeni i da se nađu ljudi koji su krivi, da se ti ljudi osude za smrt njenog deteta. Vidite, gospođa Vasiljević to sada rekla. Međutim, ovo izjavljuje gospođa Suzana Vasiljević, žena koja radi u Vučićevom kabinetu, pazite, a pritome je dvostruki agent, radi za francusku i nemačku obavještajnu službu. Za francusku smo znali jer se sama slikala sa francuskim obavještajnicom kao njenim ljubavnikom. Javno je priznala na medijima, na nacionalnoj frekvenciji, da je lažirala informacije koje, pretpostavljamo, i dalje očigledno radi, čim je javno priznala tada. Bavi se korupcijom i kriminalom, tako što građevinskoj firmi Dejana Stankovića, u kojoj je gospodin Ruvarac direktor, tako je, omogućava da dobije dozvolu za gradnju na lokacijama gde je bilo kakva gradnja zabranjena. Imate Svetozara Markovića gde je zabranjena gradnja, oni su srušili objekte koji su od kulturnog značaja. Prema tome to je zabranjeno. To znači nije samo korupcija, to je samo i kriminal. Jer si ti nekome dao dozvolu, omogućio dozvolu. Prema tome, takva žena dala je sebi za pravo da komentariše o gospođi Hrki. Neverovatno, ali vidite koga sve puštaju i po medijima i plasiraju. Imate još jednu neverovatnu stvar. Sam predsjednik Aleksandar Vučić je izašao isto na televiziji s nacionalnom frekvencijom, da je bio gost i rekao je da u svom kabinetu ima savjetnika Nemca, koga je nemačka vlada mu poslala, to je gospodin Jörg Heskens. On je kod njega već tu 12 godina otprilike, koliko ja sećam. Šta to znači? Kada vi izađete na televiziju i kažete da smo mi slobodni, nezavisni, da vodimo samostalnu politiku, da vodimo nacionalnu politiku, vi očigledno lažete narod. Jer u vašim kabinetima sede ljudi koji rade za strane obavještajne službe i koji rade u interesu tih službi. Što se tiče gospođe Suzane Vasiljević, ima još jedan gaf koji je napravila pre nego što je došla u kabinet, pre nego što su je poslali Aleksandra Vučića. Ona je bila u kabinetu kod gospodina Ivice Dačića. Evo, imate i tu informaciju. Ali je pravila takav belaj da je u jednom trenutku jedna inostrana služba koja je bliska našim službama dala informaciju da gospođa, pazite, faksom iz svoje kancelarije, iz kabineta ministra Dačića, faksom šalje u Lion poverljiva dokumenta. Tada su mnogi vršili pritisak na Dačića da je otera. I on je uspeo da je otera iz svog kabineta i brže bolje, vidite, poslali su joj kabinet kod Aleksandra Vučića da nastavi da radi posao koji je radila. I sad kad takva žena izlađe, zamislite, na televiziju i kaže za gospođu Hrku takve stvari, mislim, to je stvarno ponižavajuća katastrofa. A ne kaže za sebe ko si šta si. Ja da ne pričamo što je 2006. uradila dokumentarac u saradnji sa BBC-em, koji se skoro, kada je neko nju počeo da proziva po medijama, ogradio da kod nje BBC, kako kod nje, ona nikad nije bila s njima u konekciji, ona je s njima bila u konekciji, uradila dokumentarac vezan za Srebrenicu da je srpski narod predstavljala u najgorem smislu. Vidite, takva osoba radi u kabinetu predsjednika države, pre toga jednog ministra unutrašnjih poslova dok je bio Ivica Dačić. I takva osoba izlazi u medije da se oglašava. Šta radi tužilaštvo? Što ne proveri koliko žena ima stanova, koliko ima sredstava, odakle je to sa platom od 1000 evra? Koliko svi opozicionari i ovi vlasti imaju stanova? Svi, apsolutno, slažem se. Ali ne može takva osoba da izađe i da komentariše gospođu. Ali vidite, u ovim sadašnjim uslovima, u zemlji koje živimo, takvi ljudi izlaze i govore o nekom drugome. A gospođa Hrka se glasno i jasno ogladila. Ne interesuje ni vlast, ni opozicija. Ona hoće samo se dokaže kako je došlo do pada Nastrčni i ko je za to kriv. I da ti ljudi odgovaraju. Ne da samo slobodno govore o medijima, nego žive kao pravi mali bogovi zapravo. Da vas pitam, gospodine Pajiću, vezano za protest, to je komemoraciju u Novom Sadu koju smo imali, kako to komentarišete, da li je ovo sve početak kraja tiranije diktatura Aleksandra Vučića i da li je Dodik zapravo pokrenuo sad taj talas paranoje pa evo te, gospodin Dodik očigledno se mimo Vučića nagodio s Amerikancima, čim su Amerikanci tražili da se Schmidt
da ode ali on se ogradio, gospodin Schmidt, kako sam razumeo, i rekao da njega može samo da povuče vlada Nemačke, međutim vlada Nemačke neće i sad je nastalo prepucavanje, a očigledno su gospodin Dodik dogovorio sa Amerikancima. Međutim, gospodin Dodik, moram da kažem jednu stvar, pošto je uspio da se dogovori za sebe, da zaštiti svu imovinu koju je tokom svog obitavanja na vlasti u Republici Srpskoj, a uz pomoći vlasti Srbije stekao na ovaj ili onaj način, znači on je uspio sebe da zaštiti prethodnih par mjeseci dok se dogovori sa Amerikancima, pa bi bilo dobro sada da gospodin Dodik malo poradi na zaštiti srpskog naroda u Republici Srpskoj i zaštiti Republike Srpske. Ako je već uspio jedan za sebe da zaštiti, pa bi bilo dobro da sada zaštiti, što se tiče, kažem, gospodina Dodika, da krene malo i da radi u interesu srpskog naroda i u interesu Republike Srpske. Jer očigledno je cilj sada da se Republika Srpska utopi u unitarnu Bosnu i na tome će se godinama raditi, a čim su postavili ženu Trišić, jel tako beše prezime, u Republici Srpskoj da bude VD predsjednik, zamislite, bez izbora. Krši se zakon tamo i ustav, sve se krši, ona postaje po nalogu Amerikanaca VD, žena koja propagira NATO i tu zapadnu stranu, onda vam je jasno da će polako godinama raditi se na tome da Republika Srpska uđe u unitarnu Bosnu. Imamo još jedan detalj da biste znali koliko su u samoj Republici Srpskoj involvirane snage zapadne. Oni imaju svoje sigurne kuće, kako to kažu, gledali ste u filmovima. Od Bijeljine, Doboja, Banja Luke, Prijedora, nema grada gdje nemaju svoju sigurnu kuću iz koje dejstvuju, rade i vrbuju građane Republike Srpske, kao i na Federaciji Bosne i drugom dijelu Federacije. Prema tome, u drugoj polovini 90. godina tu im je, nažalost, pomagao Jovica Stanišić da formiraju te sigurne kuće neke, a posle toga su oni sami pravili i to je to. Evo jedna od informacija kako to funkcioniše u svetu ljudi koji se bave špionažom i kako vrbuju ljude na određenim teritorijama. Malo komemoraciju u Novom Sadu. Što se tiče toga, da, nisam zaboravio. Da li studenti mogu nešto promeniti? Jedan dostojanstven i veličanstven skup gde je na udarnim vestima u Nemačkoj to već objavljeno da je minimum 500.000 ljudi prisutno i gde su drugi mediji svetski objavili da je minimum 500.000. Međutim, mediji u Srbiji pod kontrolom vlasti su subotu popodne, nedelju spinovali kako eto nema više od 10.000 ljudi, a su puštali sve vreme snimak od 7-8 sati ujutru kada su ljudi taj dan u subotu krenuli tek da se okupljaju u Novom Sadu i gdje se vidjelo da ljudi imaju ogromno rastojanje između nekih ljudi i gdje su komentarisi i samo su to vrtili tih 5 minuta snimka i samo su po ceo dan u pokušaju normalno da utiču na građane Srbije. Njihov problem je nastao onog trenutka kada pre mjesec i po dana nisu uspjeli da preotmu dva medije, to su N1 i Novo S. Kada se pojavio onaj snimak direktora Telekoma i direktora United Grupe, gdje se vidjelo u tom snimku da predstavnici vlasti Srbije rade na tome da uguše sve medije. Oni su radili, predstavnici vlasti Srbije, na tome da kupe očigledno parama iz javnih preduzeća, da opet javno preduzeće bacaju u dubiozu, kupili su delove United Grupe i radili su na tome da uguše te dve. To, šta ja mislim o N1, Novo S, to je već nešto drugo. Nemam najbolje mišljenje, ali oni tamo forsiraju ljude iz tog dela kruga dvojke, što bi rekao naš narod, ali su imali dobrih stvari, a to je da su na svojim medijima iznosili šta se stvarno dešava u Srbiji. To je poenta. Za razliku od medija koji su pod kontrolom vlasti gdje nisi mogu da čuješ neke stvari. Vidite, zahvaljujući N1, ne govorim da bi ih hvalio, ali zahvaljujući N1 došli su svetski mediji sada da bi se vidjelo ovo što se desilo 1. novembra, gdje su ljudi vidjeli kako u stvari šta se radi u Srbiji i gdje su uspjeli da snime jedan veličanstveni skup, nažalost komemorativni skup koji je bio zbog smrti 16 građana zbog pada nastrašnice od prošle godine. Vlast je to htjela da spreči, da svet to ne vidi i zato su htjeli pre mjesec i po dana na brzinu da preuzmu Novu S, N1 i taj deo medija koji su pod njihovom kontrolom da bi blokirali sve, ali nažalost nisu uspjeli. Pojavio se snimak, tajni snimak, ko je snimio, to ćemo vidjeti u jednom trenutku, tajni snimak gdje se dogovaraju kako da preuzmu i kako da se uspostavi novi sistem, ne bi li se blokirala medijska slika u Srbiji. Znači, tu je Evropa, koja je bila vrlo bliska sa vlastima ovdje i pomagala vlastima da opstanu sve ovo vreme i od pada nastrašice, tu je njima već prekipelo jer su imali problema u svojim zemljama, jer se tad pojavilo i ti snimci tamo da u Srbiji se guše mediji, što su vrlo osjetljivi na te tamo stvari. Zato je i sada ovo što je izašlo Evropska komisija juče i danas, što je objavila tekst koji je vrlo negativan
po vlasti Srbije, da je vladavina prava na najnižem nivou i da se guše mediji, tako dalje, što se drži za ideje. Znači, jednostavno vlast je to pokušala prema svima. Skup, kao što sam rekao, dobar, kulturan, skupili su se građani koji su smatrali da treba da dođu i razmišljali svojom glavom. Vidjeli ste da je vlast opet pribjegla nekim stvarima, a to je blokirala je vozni saobraćaj, autobuski saobraćaj, zamislite kad su isključili vodu taj dan, katastrofa, ali vidite, ipak se narod došao koji je uspio da stigne, došao je na jedan veličanstven skup, nažalost komemorativni skup, da odaju počast 16 nastradalih ljudi, a da za godinu dana vlast ne pada na pamet da bilo kome sudi zbog toga i da procesuira ljude koji su krivi za pad Nadstrešnice. Jednostavno, vlast je kriva za sve ovo što se dešava. Da su na vreme procesuirali, ne bi se ovo dešavalo. Nažalost, oni nisu to uradili, jer bi se otkrivanjem ljudi koji su bili neposredno krivi za pad Nadstrešnice došlo, nažalost, ili na sreću, došlo bi se do ljudi koji su u vrhu vlasti i zato nisu smjeli da se upuste da tako nešto rade. A kad su nelegitimna vlast u samog starta, a da vas pitam, gospodine Pajiću, vezano za tu lažnu opoziciju, imamo lažnu vlast, sve je lažno u ovoj državi, čaci državi, da li su ova hapšenja u posljednje vreme zapravo fingirana i malo eto nekog od te lažne opozicije uhapse ili od nekog od njihovih promotera, da tako kažem. Da li se to sad namjerno radi da se nekim ljudima podiže rejting i kako što sam radio u službama bezbednosti, znam kako funkcioniše. Međutim, oni su sad razbili totalno službe bezbednosti. Prvo, službe bezbednosti pod potpunom kontrolom. Evo još jednu stvar da biste shvatili kako smo mi pod potpunom kontrolom tog zapada od 2000. godine, a pogotovo od 2012. godine. Znači, u kabinetu predsjednika sedi savjetnik moje Nemačkog, Nemačka vlada poslala, još iz Merkelovog vremena. Pazite. Ja sam 2016-17 sedeo sa čovekom koji je vrlo bitan u Narodnoj banci Srbije, gdje je rekao da je kod njih u Narodnoj banci je gospođa Nemica sa svojim timom i oni rukovode Narodnom bankom. Jasno vam je da su sve institucije pod zapadnom kontrolom. Ponovit ću još jednom. Znači, sad ti izađeš na televiziju i kažeš da smo slobodni, nezavisni, neutralni, vodimo svoju politiku. Meni ne može niko da komanduje. A u svim institucijama rade stranci. Vidite, službe bezbednosti su nekad radile ozbiljne poslove. Kao što sam rekao malo pre, taj gospodin ne bi bilo potrebe da neko prelazi administrativnu granicu, sam bi pevajući došao u bivšim službama bezbednosti i predao se ovde. Ali službe bezbednosti sada su toliko razbijene i toliko pod kontrolom, kao i tužilaštvo, da budemo jasni, to sam zaboravio da prokomentarišem, i tužilaštvo je pod potpunom kontrolom Zapada, prema tome i službe bezbednosti, i sada oni uspostavljaju tu ljude, dovode ljudi koji ne znaju da rade svoj posao, koji nikad nisu radili ni u policiji, ni službama bezbednosti, koji otvaraju svoje privatne firme i samo se bave privatnim firmama, kako da zarade, i njih ne interesuje ustav, zakon ove zemlje i to primenjuje. I onda dođete u situaciju da oni osmisle plan kako da pokušaju da destabilizuju studente i narod koji izlazi već duže vreme, evo godinu dana. Pa su dotičnog gospodina Bačulova forsirali, pa medijima nacionalne frekvencije, evo Bačulov je ovo, Bačulov je ono. Što biste vi nekog opozicionara dizali mu rejting? Ako me razumeš, dovodili što znači da postoji. Ja sam pre 6 mjeseci rekao ljudima, daj Bačulov, meni jedna prijateljica kaže, ma Gorane, ne bre, on je opozicionar, on je tamo u Novom Sadu, ma to je nebitno što je tamo u Novom Sadu, on u Skupštini Novog Sada, ali je poenta da oni njega sad forsiraju iz nekog razloga, a taj razlog se na kraju pokazao koji je da su trebali malo da destabilizuju i građane koji izlaze, studente, pred 1. novembra. Pa su dotično kao hapsili da je on pripremao, da ne ponavljam se, narod je to video. To je cela priča, znači u Idurima, to je deo vlasti koji je to odradio i tu nema tu ko šta da ni pobija, da priča, znači čovjek je radio u sistemu, da, čovjek je radio, u stvari poenta je bila da se pokaže kako, eto vidite, ti iz opozicije. To je isto na priča kao 15. marta ili 28. juna. 15. marta, evo vidite tamo neka Mila Pajić, evo oni tamo Gruhunjić i ta priča, a sjeća se ono, oni snimili smo ih tajno, ista priča, ista matrica. A mislite da hapšenje ta kratkoročno, tako kaže, da ljude puste posle sat, 2, 3, dan, 2, to zapravo fingirana hapšenje? Pa apsolutno. Pa ja kažem zbog čega. To da bi se uticalo na građane, da bi se uticalo na narod, da psihu građana, da kažu narod, pa evo vidite, ugrožen predsjednik, evo vlast, evo šta rade Hrvati, ono. Ja ću ponoviti nešto što sam već rekao pre 2 mjeseca. Mi vidimo da stalno iz vlasti pričaju, evo vidite, iz Hrvatske negativna konekcija prema nama, čim oni to ako rade, znači da je predsjednik dobar i to sve. Sve države bivše SFRJ, koji su kao sad samostalni, a nisu samostalni pod kontrolom tih istih zapada, rade zajedno. Jasno.
Ako tebi u Srbiji treba pomoć, nema problema iz Hrvatske po nalogu Zapada, pa onda Plenković i te garniture tamo šalju ljude koji će da izađu u javnost u Hrvatskoj i da kažu da je Vučić ovakav, da je onakav. A u stvari, poenta je da oni to tamo urade, a da mediji koji su u Srbiji već pripremljeni sa tom pričom, kreću da pričaju, evo vidite Hrvati što rade, deluju protiv nas, protiv predsjednika, predsjednik je zato dobar, zato oni njega kritikuju, on radi za naš interes. To je poenta cijele priče. Pričam kratko i jasno, da bi ja sam to pre 2 mjeseca rekao, a i pre godinu dana rekao, to je poenta cijele priče. Rade zajedno, u dijelu su zajedno, rade zajedno trgovinu, rade sve zajedno. Po nalogu Zapada. Isti im gospodar i samo ih Kurti malo, on dobije zadatak kad treba šta, ali poenta je da sačuvaju ovu vlast. To je cijela priča. Poenta cijele priče da se sačuva ova vlast, a narod, nažalost, naivan, ne obraća pažnju o čemu se radi, da to spinovanje sve vlasti što se tiče gospodina Bačulova i što se tiče nekih ljudi koji se eto tako uhapse pa se kao puste, sve kao što ta gospođica Mila Pajić, pa i dalje radi tamo na televiziji Novi Sad, ima platu, Gruhonjić i sve. Gruhonjić je saradnik službi ovdje, kao što je Nenad Čanak koji je 3-4 godine prethodne non-stop visio po televizijama, a radio na separatizmu, isto čiji sam ja dosije pre 4 godine u jednoj televiziji nacionalne frekvencije pročitao. Prema tome, to je cela priča da se podgreva stalno situacije, a za to vreme šta? Vlast radi na izdaji zemlje, države, naroda, prodaje i rasprodaje, to je poenta cijele priče. Kao i svaka izdajnička vlast u ovim bivšim SFRJ republikama, zapravo pljačkaška izdajnička vlast. Što se tiče studenata, to sam zaboravio još da kažem, izvini, molim te, što se tiče studenata, ja sam rekao, narod je ustao posle 1. novembra, sjećate se jedno mjesec dana, onda su se studenti priključili, studenti su krenuli da to podižu na viši nivo, apsolutno podržavam sve. Ja uvek kažem, bolje bilo kakav vid borbe nego sedenje u kući, kuckanje poruke, bilo šta. Ali sam upozorio već par puta u posljednjih 6-7 mjeseci, jer zapadne službe ne miruju, oni će težiti da urade isto kao i Crnoj Gori. U Crnoj Gori naši građani, sjećate se, izašli su besni na Mila, na to korupciju i sve to, nosili su krst, nosili su ikone, sve šetnje i na kraju dobili su Spajića i sve i nastavlja se ista priča, samo manje krađe, manje lopovluka. Samo se nadam to i zato uvek kažem, narod, građani i studenti moraju to da prepoznaju i ne smiju dozvoliti bilo kad neki izbori budu da ti ljudi ponovno dođu na vlast. Baš tako, jasno i hvala puno vašemu gospodine Pajiću. Ako nemate još neku poruku za kraj, sam nešto bitno izostavio. Pa ne znam šta bi još, mislim da smo rekli dosta stvari, ali ja želim dobro svim građanima ove zemlje, želim dobro srpskom narodu, mom srpskom narodu. Ja se ne stidim što sam Srbin, kao mnogi što se stide pa rade protiv svoje zemlje. Prema tome, borba i uvek sam za to da bude borba u interesu srpskog naroda i države Srbije. Jasno. Hvala još jednom gospodine Pajiću na vaše vremena, samo što radite za ovaj narod, naravno. Pozdravit ćemo naše gledalce, pa do sljedećeg viđenja. Hvala puno, Marko. Nema na čemu, drugi put, svako dobro, s Bogom i prijatno. Prijetno.